leader wa majority katika bunge la Kenya, Kimani Ichungwa. Adwarware neinywe mwahaire mundu na undaigua rigijite gukua mundu ucio maya uria kurathie ndemutiaigua akinjira ndahota kuma ko itari mutumia na itari twana ati ingithie ndihingece metha-ini ndimurona hana kwihingĩca nie no ndihingĩce andu aya no tumanengere ona gacaici tiga caici ona tiga mututu ona kamunyore karia koraga mugate kau matingĩkuhĩrĩria na mũtigecirie njamba ĩno ndiramenya ũrĩa ĩreka ũyũ akĩhe wĩra wa gũikara metha-inĩ ĩyo nĩoĩ niĩ kahiũ ndingĩrekia ona mangĩmunya guoko niĩ githĩ mũtiũĩ ũrĩa twagiĩkire gũkũ tũgĩetha ĩno thirikari no tũcoke tũmĩneane no tũmĩneane inyuĩ mũkwenda nusu mkate nĩ mũkwenda handshake mũgate mũgima tũikare naguo kana tũneane tũikare naguo arĩa mekuga tũikare naguo guoko igũrũ nĩ inyuĩ mwauga ndĩti inyuĩ mwauga ũmũthĩ nĩ ndera Kalonzo mũthenya wa gatatũ eharĩrie no kebangĩte na marĩa ndaugire mũndũ gĩkiuga zirenda nusu mkate ũguo kĩraugire na nimesema rais, wacha niongea Kiswahili usikie, sababu leo asubuhi nimeongea na Kalonzo Musyoka aliyekuwa makamu wa rais. Nimemwambia nilisikia mtu akitendawili jana akisema hataki mkate nusu. Kwa hivyo nimeambia Kalonzo siku ya Jumanne ajipange. Wednesday ni Jumanne, Jumatano, siku ya Jumatano ajipange. Lakini asikize huyo mzee wa kitendawili amesema nini. Kama wanasema hawataki nusu mkate huko nje, hata wakija kwa nyumba kwa meza waseme hawataki. Na ndio nimewaambia hiyo mkutano hatufanyii Serena ati mahali tumejifungia, tutafanyia Bomas of Kenya, hata nyinyi mkuje msikie, si ndio? Na wajue mambo yenye tumekubaliana. La kwanza, hakuna maandamano ya fujo, ya mauaji na ya kuharibu mali ya watu. La pili, tumekubaliana na wao mambo ya handshake na nusu mkate hakuna. La tatu, mambo ambayo yameshaamuliwa na mahakama na yakaamuliwa na mahakama ya juu zaidi ya Supreme Court haturudishi nyuma. Na mambo ambayo muhimu yameamuliwa na mwananchi ambaye ndiye mdosi wetu, huyu mwananchi wa Nyeri, hayo hakuna rufaa. Mwananchi aliamua tarehe 9 mwezi wa 8 2022 akamchagua William Samoei, na mtu wa kusema ukweli anaitwa Arigi. Si hao ndio mlichagua? Therefore, Your Excellency, for avoidance of doubt, we have said, we have agreed that there shall not be more violence using the pretense of demonstrations in our political discourse in this country. We have also said, and I want to believe, our friends must come prepared to the table, that there shall be no discussion on anything touching on matters handshake or nusu mkate. Finally, as agreed, there shall be no engagement whatsoever on any issue that will undermine our constitution, anything that will undermine the power of the people to elect their leaders and determine how the country will be governed. And we shall not discuss anything that will undermine the constitution, our rule of law, or undermine any arm of government, including the judiciary, the legislature, and even the presidency, as duly elected by the people of Kenya. Nemaigua githoko hihi kana jaria ke maigwe nimoharotha
ndemera gutire handshake, ndemera gutire nuthu mugate, na gutire oirano. Mayaka Kalonzo harehe oirano ni akamenya ndewa ndeia. Mwathani amurathime. Haya, tuko na mbunge